Testi hane ho. Kualang literon sango bait kimi amen pe ni tum man da kona chol. Na du konlin do. Pini ni tum hedi. Kosong lo puji jir potum pe nala baita kimi ki nam tang ho ke la somen pe ni tum man dak mane kosong lo na cholan ke bang na ju wel he jo bait kimi na mala jir poteron sangu bang di ke kosong le party ta kuri lo ke ajuta nanglang he yo. Wow, kaling lang. Kaling lang, solid daunting yo. Dami tigan banget tuh. Ini arum sih kami nih mana tuh kelang gede. Ini liang bongan sih dulu ya. Potong hapus dulu deh. Paling langsung kali dong tuh yo. Paling langsung jadi. Tuh. Enjoy pick lo bini ko. View kita nih lang met pick yo. Lapen duita lo zona tolong itu nanti pang. Itu potong kan. Jadi apaan kita nih dolang. Dah kan untuk langsung tuh. Kubai nik lo jom, kalau nak orang pisang ho, kalau nak besang ho lo jom. Ni tung bang foxy ni tung bang dah. So nak colar orang sepi arun tung nanti juga kira hadi bang foxy. Lak pig lo ini, tuar sudah minggu pig ni tung mang lo. Wow. Lo lapu ke di selar pen jirputu mohor cenep do. Rong pisang ho pen besang ho. Lapu ala alang di mohor kene bang lagi terang sang ho. Pu ke la ni glo. Anco sang ho. Oh kalang lo, Rizira Far channel subscribe today. Oh jo subscribe sa ni channel. Dong channel tum subscribe kalang do bang do. Fantastic. Dak bang ni tum kelang tang ik elo. Tapen do tholang puna athak ani tum non bike bang fit bikang kok lo kila sedi athak sidame lagmi se nadim dolang pu je potu nai thanjo se puna athak anoni tum pale thubo bela jola se non tum dam bom lo jir potum ben la punang lang dun bom he de dona tum punang lang dun bom pek langon be thegan ke mian ke de 2 kilometer lo itu sekali lagi bang. Langun lah. Lato mahem tadi ini tum karbia hem pencing lit koi. Jodoh tu kacong hem tum sedame ne view nampak lang bude dono tum nai tum kelang mi su kali arum ge di lang roy jo. Kami pigang. Jo no dum lai cha. Lang mi pig. Tepai lo puke. Lalum arum ke di. Lang roy lo jo lang kili asi. Setame arumi pigan don. Hala dagan aruman mai ni tumpa le le.